Kulumak lixchabil esili qaqua Jesucristo hoy sibaom San Lucas. Kisutqiki Jesús Galilea, nujenaqe kish kuankili musiqej, ut kisutun cresil sa chishunili najejan. Laxtzoleb satqeb lixchutle balkaol, ut nak'eman xloqax b'aneb chishunil. Akiyulak nasara parkuiki kirtesik, ki oksa lixchutle balkaol sa sawa. Hok ainak xbanungil ut kishaqlik resh yabasinkish sa lisanil. Que ashtesik re lishuli profet Isaías. Kishir uru ut kishtau lirakal parku isiwambil atin ay. Lishmusik liqaqwa kuang saimbe, xpanaxix yul resh yepat de chabit isilal, rep lineba. Xinxtaklachak chixpuktesinkil resili kolpai, rep li kuankep satsala. Chixyepa resil rep litmuts nakte ilog wichik. Chirachabankil li rauktesimbilem. Utspuktesikil hun santil chiap sash kabali qaqwa. Chirisha angish potlihu kish aksire lak angel ut kikohlak. Es rueb ikin li Jesus shunilep li kwankep sa chutebalkam. Toha lak kish tikeb shtebal reb. Litzibambil atinain li toha sherabi saklokru anakwan. Chishulep chabil na kishke chirish. Na la khesat chosh banish chabil atin na ech sumal re ut na kishke. Mamakwa tabiain liralala Jose. Ratin likakwa. Dios,